Siyathandaza ngalamazwi ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Katika Matthew chapter 7, sicela sijonge verse number 24. Then siyathandaza. Ndehlulele Nkosi yami kumuntu wenkohliso oyena ulunga nobumnyama abesobunene ngoba wena isiphephelo lapho kuphila ukuphila. Cela sigcwale sezitulo ziphambi kwakho, isitulo nje siphambi kwakho, uhlezi sikaNkulunkulu ngoba wena lapho kuphila ukuphila uhlezi sikaNkulunkulu Cela ongasisibalini asiluleke verse 25, 24, 25, 26, 27. Chapter 7, verse 24. Yes. Ukuva nokwenza ilizwi. Verse 24. Yes. Verse 24. Yes. Wonke umuntu osukuba ngoko eweva lamazwi am awenze, umfanekisa lendoda eyingqondi, yona ayakhelayo elulwaneni indlu yayo. Yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yagaleleka kuloo ayawa kuba isekelwe elulwaneni. Yeza yehla imvula, yeza nemilambo, igaleleka kuloo ayawa kuba yakhelwe elulwaneni. Ndicela nithathe licebo leBhayibhile, ungadiscourage extra. Yes. Verse 24. Wonke umuntu osukuba ngoko eweva lamazwi am awenze, ndomfanekisa nendoda eyingqondi. KuYesu uthetha lamazwi uthi wonke umuntu underline, wonke umuntu osukuba eweva. Number 2, eweva amazwi am. Okwesithathu, engawevi nje kuphela but awenze. Number 4, ndomfanekisa nendoda enjani? Eyingqondi. Yes. Yona yayakhelayo elulwaneni indlu yayo. Yona yayakhelayo elulwaneni indlu yayo. Yehla imvula, yafika imvula, yeza imilambo, nemilambo yagaleleka yeza nayo. Yavuthuza imimoya, nemimoya yafika yavuthuza. Yagaleleka kuloo, igaleleka kuloo ayawa. Kodwa ayawa. Cela uthandaze egameni likaYesu. Thank you, Jesus.
you, Lord. Thank you, Jesus. Ngegama likaYesu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ngegama likaYesu. Ubonakala utshintsho kuthi baba wethu oyingcwele ngezwi lakho linamandla Nkosi umnyama baleke baba wethu namandla onke silisikali hlangothi mbili baba wethu oyingcwele sincede nasebuhlungu okulunga sikuve ukuthetha kwakho Nkosi namandla onke egameni kaJesu Kristu Nkosi. Amen. Bathandekayo, apha kula mazwi kuthethwa ngendoda eyinqondi eyayakhelayo indlu yayo elulwaneni. But xa eveza noba uJesu ethetha uthi umntu wonke umuntu owevayo la amazwi endiwathethayo emveni koba ewavile awenze uthi wofanekiswa nendoda eyinqondi eyayakhelayo indlu yayo elulwaneni. Okokuqala ndifuna siqaphele into yobana amazwi kaJesu ngamazwi anamandla kakhulu. Ithi iBhayibhile xa ebhala uJohane uthi ekuqalekeni kubekho ulizwi enguThixo, ulizwi enguThixo. Xa sijonga kwincwadi yaGenesis chapter 1 sifumanisa into yobana uJehova uthetha ngezwi lakhe. Ithi iBhayibhile ekuqaleni kwakungekho nto, kuselubala kusenyanyeni, uThixo wathetha ngezwi lakhe wathi makubekho amazulu abakhona, kwabakhona umhlaba, kubakho ngezwi lakhe. Amen. Then uDavide xa ebhala ngezwi lakhe uthi ilizwi likaJehova linamandla. Ngamanye amagama xa kuthethwa ngoJehova kuthethwa ngoJesu, amagama aphela izwi likaJesu linamandla. Uthi uDavide laphula isedari yaseLibanon ngoba linamandla izwi lakhe. So now uJesu uthetha la mazwi uthi wonke umuntu owevayo la mazwi noba amazwi wami endiwathethayo kuye uthi nokufanekisa nendoda eyinqondi eyayakhelayo indlu yayo iyakhela edwaleni. So ngamagama aphelelo xa ngaba usiva ungaphelele kuveli izwi lakho uJehova ube sowulenza, ngoba izwi likaThixo aliphelele ukutheni ulive kuphela, uyadlule kuliveli ube sowulenza. Ithi iBhayibhile ngelinye ilanga uMariya ufika emtshatweni eKana. Xa esemtshatweni eKana ithi iBhayibhile kwaphela iwayini emtshatweni eKana. Xa ngaba iphela iwayini emtshatweni eKana ithi iBhayibhile waya kuJesu wafika wathetha noYesu uthi Yesu iwayini iphelile. Uthi uJesu xa ngabe ethetha yintoni nam nawe mfazi ngoba ixesha lam likafiki. Lithi iBhayibhile uMariya waya kubantu kubafundi bakaJesu nakwinjoli wathi yonke into ayithethayo zeniyenze yona ngoba uJesu uyathetha. Then ekuthetheni kwakudinga abantu abakwenzayo ukuthetha kwakhe. Amen. Ngoba xa ethetha uYesu amandla kaYesu ukuze siwabona ekuveni nasekwenzeni izwi lakhe. Kungenzeka uphile ixesha elide ukholwa but ungawaboni amandla wakho uThixo xa ungalenzi izwi lakhe. Ngoba lenzile akuphelele kutheni uba sizoliva siyedlule kuliveni but sibe sesingena ekulenzeni, siyedlule kulishumayeleni sibe sesingena ekulenzeni, siphile ngezwi lakhe. Uthi uPaul xa ngabe ethetha uthi ndizithwele ngomzimba iimpawu zikaKristu. Uzithwala njani? Ngoba enze izwi. So xa ngaba ulenza izwi kuba neempawu ezibonakala kuwe. Bathi abantu noba sebejonga wena babone umntu ogudukileyo ongasafani nezolo lakhe ngoba wena uphila usenza izwi likaThixo olivileyo. Yabona ukuva nokungeva akufani. Kukhona abantu abakholwayo bekhonza behamba ixesha elide beshumayela but bashumayela bengavanga, and xa ungavanga ukwazi ukwenza into ongayivanga. That is why abanye bezothwala bezokwenza izinto benza amasiko benza izinto ezirongo sebenalo izwi
thina kabalivanga. Umuntu akangaliva izwe liphethe kodwa angaliva. Umvela ngendlela alichaza ngayo akalivanga izwi lomuntu. Kodwa uyashumayela ngalo, uyathetha ngalo, but uthetha ngento angayivanga. Sekukho abaprofeti bomxoki yingoba abalivanga izwi. Awukwazi ukulenza ungalivanga. Amandla okulenza asekuliveni kwakho. Amandla walo ukuze lisebenze kuwe, ukuze lishintshe impilo yakho, kuba ulivile la izwi lakhe. Uthothabala abaninzi bayamshiya ngabe kohlubuka namna. Amen. Uthi kayiqhubeleka uthi sothandana naye. Uthi khona apha nakhona le bonke abaliva izwi lakhe kuthi kufika izwi ezibahlukanisa naye, but basuke bahlale kuye ngoba bayaliva futhi bayalenza. Ithi iBhayibhile ziyamazi umalusi izimvu zakhe futhi ziyaliva izwi lakhe. Amen. Uthi ziyaliva zibe sezimlandela. Ungabona abantu bephuma nge-direction besenza ngendlela ekungeyiyo yelizwi ingoba abalivanga, balandela into abangayivanga. Amen. Ngoba siyaliva emveni koba silivile singene kulenzeni. Awukwazi ukulenza ungalivanga. Amandla okubana ukwazi ukulenza yingoba ulivile. Uthi olivayo then alenze. Kuthi nokufanekisa nendoda eyingqondo eyayakhela indlu yayo edwaleni. Olivayo angaphelele kuliveni but alenze. Ngoba baninzi abantu abake balive nasekuliveni but bangalenzi. Okuzomqothela amavesi athi lisuka kude levangeli ewusuka kude ngaba uyalenza la izwi lakhe. Okunyathi hayi kudala safika kule nkonzo ngaba uyalenza ngoba akutho abafika udala abakholo kudala kodwa ukuthi abalivayo balenze. Abanye sebehamba nge-experience yokholweni but abasalenzi izwi lakhe. Omnye sekonke uba sasihlale senza ngohlobo olunje nohlobo olunje, sasikela senza kanje nakanje, but na ngabo uyalenza na izwi. Yalenza na. So kuthi nokufanisa nendoda eyinqondi. Xa ujonga kule verse kunamadoda amabili. Kukho lesiyatha leyinqondi. Uthi wena uliva nokufanisa nendoda eyinqondi. Lokhu sisiyatha uyaliva but akalenzi. Ungavumeli ukuba sisiyatha somphakathi evangelini. Ungavumeli ukuba sisiyatha sokhona entsingisweni ngoba ulive but ungalenzi. Kwesinye version lithi ngokufanekisa nendoda esiteke elivayo but ingalenzi. So kunabantu okuyabona noba ekhona sisiteke because akalenzi izwi lakhe. Uthi ke lo ulivayo abeseyalenza ndakufanekisa nendoda eyinqondi eyayakhelayo indlu yayo edwaleni, yayakhela elulwaneni. So xa uliva izwi lakhe ulenza, ngamanye amagama ubhida indlu yakho, intsindiso yakho iqinisa ukuba ulive ulenze izwi. Ngoba ithi iBhayibhile zafika imvula, yafika imimoya, yafika nemilambo, but ngoba yakhele edwaleni ayashukumiseka. Ngoba bonke abantu nabazinqondi bayaliva, nabaziyatha bayaliva, but kuthobeka into yobana wakhelephi wena. Wakhele edwaleni noba wakhele ehlabathini. Ukudethe mayini nobani indawo wakhelephi kukubana zinjongo uba ngaba ulenza kangakanani na izwi. Ndiyayithanda le verse ngoba ayithi abashumayeli, ayithi abapostoli, abathi abavangeli, kodwa abaliva balenze. Ngoba nasezulwini kuzongena abantu ngokweethayitili zabo, kuzongena abantu abathe baliva balenze izwi lakhe.
yona leyo singenise ezulwini. Yabona siselapha emhlabeni zikhona i-challenge ezifikayo, zikhona imimoya efikayo, but into esiqinisayo intobana sihleli edwaleni noma sive senze izwi lakhe. Asiqiniswa yimihlabelo esinayo, asiqiniswa kukushumayela esinako, asiqiniswa kukuthandaza okukhulu esinako, but siqiniswa siyaliva. Number 2, siyalenza izwi lakhe ngoba lona liyenziwe. Aliphelele ukutheni sizolishumayela kuphela, siyedlule ukushumayela then singene kupractical okulenza. Uma ngabana izwi libiza uxolo, singene ukutheni sibe noxolo nabantu. Uma ngaba izwi libiza uthando, lingene ukutheni sibe nothando ebantwini. Silenze izwi lakhe, likwenza uxolele umzalo waxabana naye, wenza into ebuhlungu empilweni yakho, umxolele ngoba uthi ndenza izwi lakhe, umnikeze uthando. Xa ulenza izwi lakhe, ithi iBhayibhile, utshaba lwakho ulinikeza ukudla lidle, ulinikeza uthando, awuliqalekisi, uyalisikelela ngoba wenza izwi. Amen. Uthi nomfanekisa nendoda eyinqondo eyayakha indlu yayo, yayakhela edwaleni, olivayo alenze. So xa uliva ulenza izwi lakhe, wena uyazithengisa uThixo. Into abana uThixo athembe wena. Xa uThixo ufuna ukuthetha nabantu, efuna ukuthetha nabantu bakhe, usebenzisa wena because uyabona uyalenza, uyaliva futhi uyalenza izwi lakhe. uThixo akuthemba umdala, akuthemba umncinci because uyabona lokhu uyalenza izwi lakhe. Uyabona xa umntwana emncinci ukuze umthemba ngoba uqala umthuma into encinci ayenze, okanye umthuma eshoba abuye naloo nto leyo, abuye ne-change. Awukwazi kumthemba umuntu kwizinto ezinkulu ungamthemba kwezincinci. So noThixo ukufaka kwi-training yobana aqala kutheste ngezinto ezincinci yobana ngaba xa ethetha nawe uzoyenza into ethethayo, uzoyiva ngele kuyiveni kwakho, uzoyenza nawe. Yabona uThixo usathetha nathi kancinci ngendlela endibona ngayo. uThixo usazothetha nathi athi ambotshele nopresident, athi amboxelele abuye eparlamenti phakathi, andifika ubaxelele uba into ethile nento ethile yiyeke nirongo, but wena ingakusehlula ukuthetha baphambi kwethu. uThixo uzawuthemba kanjani? Ukuze uThixo akwethembe, uqala kwethembe kwilevel ephantsi, then akuphakamise kwilevel ephezulu. Ukuthemba ngoba uthi usova wenze. Izwi lakhe siyaliva, uthi ohlabelayo uyasondla, asigcine umalusi, siyamazi, siyalizwa izwi lakhe, uyasondla, asigcine umalusi, siyamazi. Xa uliva uyasondla, then emvelo asigcine. Kukhona abantu abathi bengaliva, ngoba ungaliva kwabo izwi lakhe umuntu afe before time. Ngoba xa ungaliva uzofa. Kukhona indawo uThixo azothi hayi akungena kule ndawo, ungene ngoba wena unenhloko eqinileyo, awulivi izwi lakhe, then wenzakala ulimala. Ngoba uyasondla sigcine, ungumalusi wethu. Yabona xa umuntu esolusile izimvu zakhe, umuntu esokhalisa ikhwelo lakhe, ziyalazi ikhwelo lomolusi wazo. Yabona xa uliva izwi likaThixo, noba usatha lezi sizwi lakhe, uyakwazi kwehla uba leli lelikaThixo, eli likaSathane. But if awuliva nasekuliveni kwakho izwi lakho uThixo ungalenzi,
uzokwenza ngendlela erongo because awusakwazi noku-understanda likaThixo izwi. Amen. So siyaliva then sibe sesiyalenza. Emveni koba silivile salenza, sibone amandla kaThixo, siwabone ezwini lakhe. Kulapho siyongena apho eBhayibhelini sinyathela inyoka ezinobuhlungu zingasenzakalisi, siyodla ipoyizini ezibulala zingasibulali ngoba siyaliva futhi siyalenza. Asithakatheki kasesiliva futhi silenza, asiloyeki kasesiliva futhi silenza, asihlupheki kasesiliva futhi silenza, asisweli mandla kasesiliva futhi silenza. Uthi uphela ndingenamandla, kungona ndinamandla, but awukwazi ukuthi unamandla ungaliva futhi ungalenzi, ngoba amandla wakhe asekuliveni nasekukwelenzeni izwi lakhe. UThixo kwixesha lethu udinga abantu abazoliva. Emveni koba belivile babe sebeyalenza. ODavide, oPawulos, oJohane ibe abenza abanqobe ukuliva balenza izwi lakhe. Bathi oDaniel befakwe emililweni, but abatsha yabenzakalisa ngoba bayalazi izwi lakhe futhi bayalenza izwi lakhe. Bathi oDavide befuna ukubulawa ngoSawule, behlulana noSawule ngoba balwa nabantu abeva benza izwi lakhe. Kunezimpi esizinqoba singaziboni ezinye, kunezimpi esizinqoba ngenxa yokufa nje silenze izwi lakhe. Babuza abantu udlule kanjani, uthi ndidluliswe ilizwi lakhe. Bathi abantu akudlulwa apha, akuhanjwa kule ndawo, wena uhambe kanjani? Ndihambe ngoba ndiyaliva futhi ndiyalenza izwi lakhe. Ngamanye amagama, xa ulivu lenza liyakubilela izwi lakhe. Uthi usele xa efika kuThixo, uthi ndiyomkhala kanjani umkhonzi ngoba umbiyele, ngoba uyalenza futhi uyaliva izwi lakhe. So xa ulenza izwi likaThixo, uJehova uyakubiyela. Yakubiyela uThixo, ukubiyela because uyaliva futhi uyalenza izwi lakhe. Yabona ezinye izinto njengobana uthi ndizokwenza nje izwi lakhe futhi ndizomamela izwi lakhe. Thixo ufuna lenze ntoni? Ufuna ndithini ngoku? Yebo isizini ibhizi ngoku, wena Thixo ufuna lenze ntoni? Uza kuye. Xa impilo izimo zikuphinda yiyezwini lakhe, ngoba impendulo yethu ilela ezwini lakhe, ngoba whatever siyidingayo ilela ezwini lakhe, ubutyebi bethu buleli ezwini lakhe. Yonke into, impiliso yethu ilela ezwini lakhe, ukunqoba kwethu kulela ezwini lakhe. Wathi umbuzo ngaba uyaliva futhi uyalenza na? Ngoba uThixo every time uyathetha, and kwixesha lethu uyathetha uThixo. Ithi kwamnikela iqaba izwi likaThixo ngexesha likaSawuli, wabalekelwa kumagqirha, wabaleka koosiyazi because lingasekho izwi likaThixo. Then xa uThixo esathetha nawe, limamele futhi lenze izwi lakhe. Ndicela siphakame sibeke yakho, sizothandaza egameni likaYesu. Ndiyafuna xa sizothandaza ube nomthandazo entliziyweni yakho, uthi Nkosi ndipha amandla okulenza. Mhlawumbi uyaliva but uyehlulakale kulenzela. Banomthandazo uthi Nkosi ndipha amandla okulenza izwi lakho. Uthi uMariya xa ngabethetha yonke into athi yenzeni seniyenze. Wonke amazwi athethwa nguJehova anamandla. Uthi uPaul xa ebhala uthi izwi lakhe liphefumlelwe nguye ukuba lifundise liqeqeshe, ngoba linamandla. Isibilo esilahlekileyo emntwaneni silandwa lizwi likaThixo. Abazali babehlulekile sithi mandisabanjwa lizwi lakhe ngoba linamandla. Cela uthandaze.